Nitanaka batendi nuru nyampandela iya sengera magete kubangwana kakomangire ihe nabakala kaise bakuyomba kiri wendiri nahangolewe rageke uluwesa wesaga linda kolya nuru koliwa Lucas fundi wewe ni master. Hatuna ubishi baba, hatuna ubishi kwenye bichi. Unagongesha inafuncha mauno chamani, nafuncha mauno Kamjesi studio. abakema banywa lelo batenilumbe nolole chola binge basanya shikundi na makundi kwilange yasaga nale natola kakema katenilumbe iyange yanga olonaja kumachimbo nako kayumba kwiyongela mingwa wakaletola simu konibogereja na nale oleshoka nane nakawela mama watoto natale nale chola bachonga kabana bache kushule kotameli soma amaisha madamu isetole kabona kwiyongelanga nokono kumachimbo nateyene tole binge magana nabange bapela kaya jabo kwiyongelanga na ni songo kweli urugeke wareka kangwani sari kaya nanguka pambane upandike chochote ubatumiroko kaya na hango mwani saro ayo kwikanikira mipango ya sakalagete neyo toibeja gukunuko nolowiza wako tohere simu jakwe jitoko tiaka moyo gete kuendelea na upambanaji na hene tuchaki pole pole du ila usikitisha sana nale kumachimbo kule mambeya nokwene nalochola ekatolo esimu mde mduwala omamia ketena yotongwa meseji baba watoto haujanikomoa mi mwenyewe huku na danga jipya sitakusumbua nale kumachimbo kule mambeya nokwene nalochola ekatolo esimu mde mduwala omamia ketena yotongwa meseji baba watoto haujanikomoa mi mwenyewe huku na danga jipya sitakusumbua iyangana ekalumele ngolo unguno tole wikondele amagana hamapopya ngolo nakuduma kwizo kweya mbele aleke sofika yombengana unuma tole wikondele mwatolu chipisi nyama nakuduma kwizo kweya mbele nahene nidimitama Mungu seva huyo adevile pamayo achenitama inaponza mpaka na wazee amaisha ya kutekalata uluchanga kuliwa na kulya kayosuguma mmoni nacha nakanumba kuwa ngwanditima akandiwela ngwana yuli amaisha ya kote safari eyawiza neyabubi babumbirwa musafari eshitale kukaza na kuchola tujage kumachimbo kakola uloto kwa shenkema ukuchola lekageri sungu wangu baba nakatama moyo mda nikala nisongo ngana nivoja nane kimba Mungu yako nina makana ongo watendi nolo nalemba moyo de nisongo ngana nivoja nini shita nodewa chanzo makana yani likwiza kisongu ikale kweli uko bachoji urugeke wajaga kwichola hango yareko kaya wayoko wazia mipango ya sagala hamwe yote ibejaga nukwibeja ukunuko byaki bavumirivu mama watoto kuwa na moyo wakulizika sioke kolonenga na ngowenga wakayumba mama watoto kuwa na moyo wakulizika sioke kolonenga na ngowenga wakayumba pembela nani naguhama sana nengingwi chane maarufu kama Deonaja California hanaho ulani hamela sana ukayenze wakayenze ungwira nalihodo naleli kwesa pole pole yala kadobo temiwane agushikenge muhanaho ali James mwana kayenze wako mwakadawe mami nalihodo mami nalija pole pole giki ololaje shenya mpande hanao unihamela babyele bane onghamo yuli tongwana kayenze kenongo shoma aliko mwana Stefano
baba wane mabyalo ngono yo baba wangwa batendi nalihodewa wanalikwesa pole pole kitungo akairo uko keki bakoyopera sana nduhuku nishika bakoyikibukana lihodu nabo kumbuka sana nsumba mwishane nzinawane mwizukuru bukendo dijaki pole pole luba tukubani atwashika kusenta geti ha wapi Matias Marendeja wapi DJ Yewa toka pande za Chanika sambaja katumimbo nsumba mwichane Kamjes Studio. abakema bangwalelo mwana yuli gotinge ngolo olugege wosaya nabo hange baliza nyakolo abakema bangwalelo mwana yuli gotinge ngolo olugege wosaya nabo hange baliza nyakolo abakema bangwalelo mwana yuli gotinge ngolo olugege wosaya nabo hange baliza nyakolo abakema bangwalelo mwana yuli gotinge ngolo olugege wosaya nabo hange baliza nyakolo unke matatunza kwa nulukule kali unke matatunza kwa nulukule ndege unke matatunza kwa nulukule numba na hange batalumbaka nulusuke mbuli wakemanga batalumbaka gete bebe nurule pambana uli kumamirimo uli kwana mamirimo madamu gete ilongwe nukukaya liyo waza ya sakaladu nulwaka kutuwela simu oduma kupokera tayari umwiye wajumulisha na kujumulisha ai safari nakuhama sana manga toka pande za Nyawi Limirwa pole sana msa kuluwane iyo itoke kize humwirike tewe lelo kusaja dole kutimbye umoyo Kamjes Studio. nakuhame sana nge wanakuitaka Juma Masasi na mhalawane humwene do wa moyo kwape sana kwinga pande za Nyawi Limirwa wabisele makompyuta chomelaka bantu dumimbo safi safi na tukwiba washe abeli umwenuyo amwene ntala mkuchaji cha mapolomondo simu akayombula nikumbuke sana batendi ululaji ukwimba nako kumbuka sana washe tujagi pole pole du badugu bane nange nayana muwereketa bamayo keki kema ikubadilika badugu bane mani dunia ukwiri jihaha tekwenegete utulevu walali wekale ateho yaha aliho ungalile ndeshe likali kwayo ulumlaje sakala lolu ulumupenduka na temu nini nakobina lihamelo alekesha ashikira shipindi mpaka bange mle uyo mbagete keki kwani luna kengaha mwako ulibuja nukaruha lolu wisegera gebyashariyo nateyo mbagiyo na ilala siza kete kiteri cha kumkenashi abakema bangwalelo mwana yuli kotimbye ngolo urugege wosaya nabo hange baliza nyakolo abakema bangwalelo mwana yuli kotimbye ngolo urugege wosaya nabo hange baliza nyakolo abakema bangwalelo mwana yuli kotimbye ngolo urugege wosaya nabo hange baliza nyakolo
Kema tatunza kwa nulu kule gali, kema tatunza kwa nulu kule numba, kema tatunza kwa nulu kule ndege, hange batalumbaka nulu suke mpuli. Kanahamelole abanike bane bila kumsahau Miss Tanzania Mwanike Ndododo kweli. Wapi ya kubabuna yale kwa mtaalamu Katambi wa Katambi, wewe ndio mkuu wa hili kundi. Tuendelee kusema polepole ndio batuku bane, yani hali ya kuipele la gete jai kumatanda batuku bane. Oiti me la gete. Hey. Akayomba kila kazi na kazi yake, hata hii pia ina kazi yake. Yako itama kulegete batuku bane ayuko iyegela tukwipandagila. Twatwiza geke hangi. Kumbuka hii ni 2026. Tuko kwa upya zaidi. Mapya mingi. Ila ulewe rageke na soke la kabutamu msheki na alileka oyo alitangejeko. Tukubona. Luka naendelea kuilagezea taratibu kidogo. Luka Sufundi, wewe ni master. Ila bila kusahau aliyekuwa naimba ni kula na kunywa na kulala toka pande za Nyampande. Mwana wafu mupye wewe no lobi wandi jikolo. Hey, kitumo na kahaira tuikale Kamjesi Studio. What's up?